O te whātalo whāt, sa moe lau whawhaanga ili nei vaenga o le fiafi. O le aso tō nai i California, te pena ita e au o le aso pa ia o le atua ia ima. Mana tuna ua aso sa nisi. Ia ele ngata i tutonu o le tatu lava tunu o Samoa. Ia o tōu i nisi vaenga o lo o aso sa whaatasi mi Samoa i le temili nei. Ia a o mātou rawa ia i California i le malo tele. Ia o whapea o na sori muri vai atu. O lo o mātou muri ta ia tu. Ia ele i o mātou i le aso sa. Lea whatoa le la awharitu lai ono i le afiafi. Ia o lisi ono i tu la ia whatoa mātou o riai ia le midnight. Ia wanga ia tuai le Ioi. Ia, le tatonunga sa moa le foi ua amataria foi fe au mga lunga o le asolona tolu le nei o le tausanga o le aso to na i le nei. Ia o le urua i aso na i le na o le nei tausanga. O le urua i aso to na i o le vaiaso, o le urua i aso to na i o le masina, o le urua i aso to na i foi. Ia o le tausanga atoa. So o lo winga si longa atore vai aso ia fto afa ngaso fu le o aso na luo le vai aso a le ua i o le aso lo na toru le nei ia i mato ia a le aso to na i mo mua o le vai aso masina malta sang ia ia le nga fa aftai i le tuo no le fu tatu o te mo la mo no fa maru watu tatu por kalame na po io ia ina i whaale tōnunga o le paua i le matufu i bahenga ia ua pefa fuse i le tatou por kalame na po ele o Samoa au i nei le matu fasi ia puinada ma fuatua ina whaale tonu ia le tatou e vai vanga foi man maftanga i le po na po pi ua motu sia ai tele i o mata e motu tatou por kalame na po ia e te lea mea tu e fia pai ai ia le tātou o nanga pitai. Ia e toi ola maila ia ua siria ma le i tū lātalu ia ua le matango vi foi pia toi angai melon po. Ia le foi ua au meia le nei foi ia so fou o le tai au fou o le me fou. Ia tātou patipatia ia le nei foi ia so ma lona tūra i mai ia o me foi sa tupu mai le tai au. Ia ma a o tātou iai le malama o le upon sa mato le nei tū lalolangi. Te ale tū la le la awhatonu le tū la e ono ia i mato nei ia ono winga o le ua awhale tū la e tonu i Samoa ma au kilani. Se teimi whapena ia pe a whape tau sa o la utau mata watu. Ia tātou iai i le taimi lona pōngi sā ma lona manu mai o le fiafi. Vivi ia tu ia i lo tātou ali ia i o angelu ma wai i lunga au mai ale palea li lelei ia fa paleina e tupu ia fa paleina le tupu ne ingalo i tangata e ua olai o le malaya sata atou iai ia pa apaleima ivi ingata ia paleina ia pale tupu o
le tupu au ia whaapaleina le tupu au. Ioe ia whaapaleina o oe o le tupu au. O le pule sili ese, o le pule au. Matu te vivi'i ma whaapatai atu I la ufio o awanoa le soifua ma le ola. Ua matu o lia ma le manuia, le asolo na tolu le nei o le tausanga fou. Bua o lua ono. Whaangaso le solo mai, ma mou atu le aso, ma le aso. A o loo e au mai a pea taimi o I tū la fou. Ia o mafutanga, o matua ma whanau, a inga, o wō mai e pele. Ia au matu iai le amatanga o le nei tausanga. Whaafitai tele I lo alofa. Ma le whainga malanga umi o nā tausanga ua matu whaato whaatu iai. Ia o le lava ua matu tue wheilua I manuia mai a te oe. I le nei afiafi ma le nei aso fou. Ia, whapea fōi o na whaangaso le tolo, o le tolu, wha, lima, se o fōi na mai, ale nei urua I masina. Ia, a o le angang whaafitai I lau fio no o lau tausinga anga li lei tere o tu la fōi nai lo matu ola. Whaafitai I le whaola tanga pa ia na e saunia o le tongi ola. Le ia se isi ma whaino na whaia se ia vanga na lava lau fio. Na e ui mai ai I le larolangi ala ia Yesu Keriso e liu tino tangata na e maliu matoi tu manu malo I ola o matou tangata ngasala. Ia, tatalo le nei po o lava singa ta penanga o le aso pa ia atae au ua aso sa nisi o le larolangi o loo o nonofo mau wai o matou tangata. Ia, whaafitai Ia wanoa talaia pui o malu urufale ma whanongolongo whaitawina o wafionga fola ina o lau upu e lau au whainga ruenga. Ia o tai awa ena ia o no mātou whiangai leo I mātou ia matulanga whapena e mo te minei whawhitai te li lava. Ia e wala au lia ngang pa ia o lau fio e fio maia so swani e tautu o lua le tautua ma le au unanga. Ia mai au mafufonga le lei whaangangana ina le vai o le tangata. Whafufonga fo ilo matu o tunuu ia maua ia ni mea o ngā matu te tala noa ma whaasoa ia vi ia lau fio ai le o matu tangata. Ui mangalo mea uma ta mai ilo swafa manu malo Yesu Keriso o lo matu ali I manu matu whaola uole ma wala awai. Amene. Ia, ia le talitonunga sa mo le ua. Mai a foi ia le tatou taulanga sitia sa o pese atu le tatou pese ia e. Pe pa ua fea le leo. Ia le meta ua ia maure vi inga le atua e a mata ai le tatou tautua ma le tatou aunanga ia su taitasi o le tautua me launanga. Mana tua le na ua tu ua lotu po lotu a fiafi ia po mahe a fui fai ngato na I nisi vaenga o le lalolangi o lea ua aso sa u tau. So ia ira lo tatou nungo le nafto a faito o na I nisi ia mahe ia po le toita pena I le lotu a fiafi. So le tasi le mea. E te lea swinga le o whalongonongo atu ia I le tatou atunu o e kālesia fo ia sa lua sauninga na lotu tae au to e lotu a fiafi. To te lea isi e la whanga o te wharongo atu o tasi hale lotu. Te le lope sako pe
ia o te tonu po le lava ua tatou anga I suinga ia a whaaluaina sila tala na mauri mawina nisi o te lea o nuu fo I mawhia anga ua tasi le lotu wale o toi esi lotu tae au lotu fiafi ta ilo ne te iua share tau whaalono atu ai a whai e iangi nuu whapena ia o tatou mawina ailea ia le a foi le whamaoni o le tala le ua pe on whaetuai whataro whatu ia pengi te vanga Shalom Jeremiah o la whai le tapui tea tusi upu sami so umi o kousuafa ia whataro whatu ia AKF whale tau tanumia vai ena whataro whatu ia kalala sa tele o local girls Kenya pena foi mareko se yuli whatalo whatu ia tui fou ia o sasa tanielu pati le la ulu whatalo whatu o lo mafuta mai manu rewa I au kilani whatalo whatu ia orally seve o fili mea le leito ni se nonna ia whatalo whatu o paanga masani e tatu kalame whatalo whatu I leuso ia Petero Sanele ia o lo o whapea I ona io Petero Sanele o whaisi umi o paanga masani ale tatu tutua o talavou ngā tio pena foi ia solo talo tolu fituiva ia fatalo foi ia siolo senga pamuina malo faftai o lo mafta mai Salt Lake City Utah ia fatalo foi ia Junior Seyuli a Susana Lui taslima tasi fitufa io o ngaule malie o kif manatu o ngaule malie mafuta mai I ue Hawaii ia papena foi ia Charlie Stellin atal fatu o to mai e mafuta mai YouTube famole o famole atu o lauto me alofa mo tatu tutua o le share subscribe ia ma tango e wale longo na ia famole a ele lo fai vai so walo la titi vai se fai on o lo sauna tatu por kalame io I aso uma ia te taupuingai subscribe ia le tatu tautua ia o to tero tatu o vai atu fai mai auto foi auto YouTube channel so famon mole ia subscribe mai le tatu por kalame ia pe te Facebook ia share ia ma like I le tatu tautua male au nanga io ia o te fatalo fatu fo ia le sina J6K ia e Moni Samuel ia le na tatu mala fatasi manisi wale mfano wow ia temine asotolu ave Peter Smith io ia fatalo fatu famnia betu sanfo ia tu o iata fitulua tau tasi lo Recta Roberts tasi leo ta Ioane tunu mafono Roberts tu le tufunga ia lena e fatal fatu ia le tatu tautua matatu o nanga Samoa o fea lava o lo e papeo na e feilo I mafuta mai ai I le tatu tautua mai au nanga o le neyaso a whapena wharongorongo me na po ai te ia ua motu whafose I le tatu o nanga po ia na o te whamaru atu ioe ona o le motu sia whafose I o le tatu po kalame I le po ana po I le fiafi e motu sia la o le matatala noa tu male malo ia po se wo fo ia le tatu ia le fo isa tamo I le whainga palota sa rani lalo le whaamalu ale patutua I le atua sa mo tasi I tu malo vai maunga lua ia po le fionga ia tamale tai Mang Jensen o se one of the economist I tutonu o le CPA accountant o le whaiaonga I le tonu o le universite o Samoa te whaia o ngai maru fou
i tūlanga tau accountant, me whapena. Ia, o le fuila ua iai mo meo komiti. A sa pia maua se maa banoa na koe motu whako se ilan matano. Na maa fia tara noa i le uni la ka pia Samoa, lona tūlanga o lea la ua maua mele tala na. Whaua pena matano se mua, le ua mata o na anga i atu le asosio tamatuai ale manu Samoa. E tau whaise whainga ina ia suia a toa le poat. E la vea ili te fono, e la vea ili presidente su presidente, ma le panel a toa o lea ua tau mwhai ia e society a tamatuai ia ina ia whaise whainga e avi ese umai. Ia toe o le tala matangofie ina ua nanga le sepi sa ta ua toe tau whaisisi toe pio sisi uniform ia o le tatonunga na umai. Ile o ngā langa ile mawhai o mea uma ia ilona winga toe tilo o le IRP ia po le International Rugby Board. Ia pe o inara tu te whatu peina ia atu tam whaila sisi uni la kapia Samoa e ese mele ina kapila o whaingo ina le la kapia Samoa. Ile work ia ilona winga e whaila stinga ino tatu a le memo tinoa. O le ese uma o tangata i tutonu. La vea ai male o lo te fono. Ona o se tala ina ua mai ona matala noa le ana po wale whaua wina le ma po kalami ua motu whafosei. E pila o nei vaenga na pa iei le ma tala noa. Ia ona o le tūlanga fuilea o le le solo i tua o le lakapi ale tatu watunu. Ia le ngata fuila ina i tala no le merena. Ia ai na ia tala no i le tāua o le meo le government to government. O le tupe fu le se lau 5 miliona. O lana mori mau e sa o le lei ia le whaatuatuai. E leo mawhai fu ina sainia se vaenga tupe ai fu. A tonga mfiti le lafto a manino mai vaenga le e leo mawhai na saini se tupe se ia vanga na wasaini le la uia le mari. Toe o tato. Toe la o Samoa lea o lo whatatari iai le se lau 5 miliona lea. E leo mawhai. Ala foi la hawhi mai le tala le li utama le tā. Ua awea foi la iai ia le malo Australia. Ona o le tupe lea. O le se lau 5 miliona. O le na manino mai le maa whatarnoanga. O tupe ele ni tupe le malo Australia. O tupe taxpayer. Australia. Meaning, o le iei matupe tangata o tātou i Samoan taxpayers la o pay tax to tono le malo Australia. Pai la le tāua. O le afuanga le nai le mai so se meo tu inga tupe whapea. E le mawhai o na iei ase either go through the government or go through a sponsor. Iei se me folele act as a sponsor e go through waile tupe ai mesi tupe tere whapea e lema whaina o mai ele malo anga i sa o go straight to the Lakapi Samoa o the rugby unit. Mana ia ma faso e langa ua motu whafosei e se uma ia se toe maua sistemi le lei ia na whaangaso sora api o leu tango e a foi. E pre-fatu le vanga lea, ina ia langa o inana tu e tele i eile matala noa na po. Ia o le whaamalam la maina, ia maritau whai e suia le ia board members, ame ese te fono, ese ia lea foi. Ia le presidente, ma le sui presidente, ia ale la kapi, ia ma le CEO, tangata uma whapena, e mana o mia the brand new panel members uma, e whapena fo'ila i le te fono ia le susunga i atu le epa. O lana mori mau i oe, e matua whainga lava ono o le tūlanga fuilea o meo contract, ia mapepa ta saini. Ia, ai toi mosi mataini, o mo peina so atu ma le temi fo'ilea na o avatu ai le tūlanga i sia matou o sia matou so whaife au.
sunga o lona suafa o susunga arsana peina so atu ile batui mala mori mau fo ile le e mori e tuela mori mau wa te le lava I lona toe sauninga o se temi o vai aso nei por vai so fo ia le toe sauninga fo I o le au una taua ia pela e motu fa fo se ile matamno ia o le mate lunga tonu a ile tala noina ia o ma mori mau e anga I fo I sia fo I yalo le atu masalo o susunga ua lata pea ile ono valu ono iva o lata fisfulu ia tua io e matua mamao ia maua e matio atu tutonu ua tama matua I sunga I tutonu o le au tele le atu ia o le o whaingoina o le manu Samoa ia se temila ato e mose maavano ia ona toe talatalatu lea ai mese lava tūlanga tau tupe ua whaina ai le uni lakapi a le tātou atunu. E pēla le nā ai mānei awa na ufesili iai ana pō ina ua motu le māpo kalami. Ia, o le se lauri masifuru miliona lea. Ai mānei ala siana whamara maina e le o se le fionga I le li pārimia. E sao ato toe lua se lau pasene ia le tautau fiofi o le li pārimia I lona o lana tala. Lai whaitau mai e leo nā fo'i ma le laina le vaai atu Australia I le ngata o le pa'u o records, results o le aulaka pia Samoa. Tu titi ale se tatu o wanoa I le World Cup le la sauni ne whai Australia. Le ngata la I le pa'u o results, le anga ia lona ai le fui maua me Australia. E leo tūranga le lei le whafoina o le uni la kapia le tatu atunu. So leo se mea la e ono la lawe mara malama Australia. Se lau 5 miliona. That's a lot of money. A lot. Ele se tamai tupe. Lea ngalan tatu o whatalonga I vai. Ma tatu whapea atu. Nanga le whaina te tele mai ei ar tuina. Tule epa. Ma whapela na tala e tuai loana e sainia tupe. O contact sa o loa ia. I whewhoi. Ia Australia. Pei o le latest na leo te manatua na whai ai le manatu to ina. A tuai loa na saini e le la uli po al malietoa le tupe po le whionga le li palemia. O le atu sa o loa na ia anga I le malo Australia. Sa o tupe lea. Anyway, ia e toe tele se teimi e whao wai ia le tala noa. Ia ma le whionga ia tamaleta I mea taulaka pi, ia pe atu e maua sewa no. Ai mesela. I le toe filifilia o ni taitai o le uni laka pi. O le mea pito sili ana taua. Le ua manino I le matanonga. I le o iai se mafufau le malong Samoa. E toe create sesi new union. No. E mamao I se tūlanga whapena. Mai le o iai se plan B whapena a whapelo e mumusu. Io o ese. Na whaile o sesi union. E le o iai there's no second union. A rugby union in mind so far. Ele ai mase me pena ia pe o vanga na ta. Ai ela le temi o momua e fa o wale matana I le vanga le na. O ana le la I le taia. Le ua I lunga ua. So o ila langi le temi nei I le tala o fofongia. I le li prestene ia pore taitai o le malo Venezuela. Ia o le tangata o President Nicolas Maduro ia malona wharetua o le First Lady o Cilia Flores o lela ua mai api o na lila tai au na pu e whapamotai nai na ua ilunga uma de yasi si o toe ona o le whapainga tāfu o le taita Venezuela. Ia, ele ia o atua ia fita militeri le malo nei. Bu e sa o mai ia.
ia le lau ai tutonu o le whapipui whatari ai foi ia ona whamasinonga. Ai lunga o le whawhita uli o le alii I mea tau whala au whasaina. Le ngata o me tau whala au whasaina. A o lona whatau ina atu export. O mo me tau weapons. Ioe. Ia na o le whatauina le li o mo meo illegal weapons. Ia po mea tau ioe ele whatangaina. A ua whapea le li ele ngata o meo whala au whasaina. Au whapena fo mo meo illegal weapons. Ua pius whai ma ala ngā tupe a le li. Ia pei o le atua ia e develop le malo. E whapea fo nisi o le malo. No? O le natu taitai ai. E a fo le se taitai le. So to tele ala o tangata o Venezuela o fia ina ua capture ele malo Amerika. Ia le latu taitai. Ai ai foi tangata Venezuela o lo te ia Amerika. Le mele o fai. Mana tua foi. Ia ua ele titi pe o le si tangata vai temi o push le foi na tu le na pu e mai ai le tangata foi le o ai foi. Le na o Panama o ai le ngota. Taitai. Ia sau ia Osama na sau na pu e mai le vai temi o le li tamauli o le li Obama io temi Obama na pu e mai ai ia Bin Laden Osama o fo il Saddam Hussein io o temi o Bush o le li o fo ia pe o tai fa fitauli o le lalang tama fa fitauli ia Alo wala tuta malo o Donald Trump pu e vai mai ia le presidente o le malo Venezuela. Ia e te lela faina o nei mo me o a foi o isa o Noriega Panama. E a foi te lela fianga o nei me o le fala o fasaina. E le titi ia le fianga o se malo ma se tunu I le meo o le whatangaina o whala. Tasila le mea whaina, le taitai leo le malo Venezuela. O lona whatauina atu o mo meo whala au whasai. O le aisa. Matua I ngā whala au, ia o malo te tele nei. Ia ele I tele a I se pito. Ia le whatonuina le li o Donald Trump. Ia o le vaenga au se tasi o vaenga au le maro nei. E pe tasi al na o le mea o loo pe whai ai le malo tele o Amerika. Ma wha malu malu I mapu I le lalolangi. Ioe. Ia mese lava I le va ma tunu whawhita auki. Ioe. Ia ai fwela le tatu toina. Ia le tatu toina. Ia papasitui. O le nifo tuli manu o stui le malo Amerika. E tau iai ala ma stui I to inga lanu lea. O le titee. O le titee I lea foi I le malo demokrasi. E fie support e fie te le tala noa I le atu asia. Ma tunu le komenisi. O le natura na o le tatu to ina lea. Ioe. E matua I le fia le to ina I malo Amerika. Papetu teo to sa ile to le tele o na porkalami. Ele ai ma se teni speak pe talk highly ai ia le to ina ile malo tele le nei. E always say negative valang tala noa. Ioe. E o foi na ia Donald Trump. E matua le fia fia ia tatu to ina. Ia api o le talalata maile na I le tūlanga o le pu e whapangotaina o le presidente o le malo Venezuela. Ia ana li la le tai au ia le la ua tuina atu I tutonu o le whapipi whatarinai ia se teni. Ia e tōla rominai ia ana solitu la whona foi. Ia ma tūlanga whapena. Ia
pe ona i tala whaateia nā o le lalolangi. Ua me me o lo woso atu i Venezuela, o lo woso atu i Nicholas, woso atu i ia o lo na toʻolua tamaitai o Cilia Flores. Ia o vaenga ia Samoa o pe o tala a mata ia ua tatala ai le tausaga fou. E malia so a mata le tausaga fou i le a fou. I le tele le mau ngasu. Greetings, praise God for his continued blessings of Day 4 program. Prayers and blessings on you and family. After tele Matalena Siusa, thank you so much. Yeah, after mole. Fatarfo. Mai famanu et foi tausaga fou le ngata ia Matalena tatou o malava o le lava tatou tele e pepe mea le tausaga. E le i tai le tausaga na o siana tamai minoi ia ma siana tamai tangi fu le siona leo ai le i tai so e fia famanu ia le tausaga fou e fia fapele te valaau le loko e te nofo ni e valaau mai i le telefoni o le 5 tolu fitu 5 tolu walu fitu i balima ia e mori ai ni o walo faanga ia tausaga fou afa pe te nofo atu i fafo ma Samoa ia fene valaau mai i le messenger ia e se peilau tupe ia valaau mai le messenger a le siufofoga o le taeao fou e mori ai ia pe afa pe ua e malo nei taeao pe mai a nei vai aso ia o tau faasolosolo foʻi ina matua le tausaga e mo le temi nei ia o te saga faamanui atu pea ia le tausaga fou ia i tatou uma o loo mafai ona mafuta ma feiloʻi mai i lenei vaega o le tautua ma le auaunaga Samoa. Ia o pe ona i talana o te loo le fetoa o avatua e a'u ia na ua leva nou tou faitau ai luga o pe gata fa'ailangi o luga o le TV o luga o Facebook so se mea every avenues o me tau news o me tau ua leua i luga mai tala lea i le pu e fa'atagata fa'apagotaina e fitafita o le malo Amerika ia o le taʻitaʻi o le malo Venezuela ia matuina atu loa i le tulaga fa'afalipui ia e pei o le tulaga lenā Samoa e tāua e amatali ai le tatou tautua ma le auaunaga o lenei afiafi. Ua lu atu foʻi lenei tausaga e lē fa'ailogaina e le mea o le ola e le tagata loto tigā e na te lē fa'ailogaina le mea ta'u o le tausaga tuai ma le tausaga fou e lē there's no barriers o tagata nei e leai se matua lea ia se tuaoi o mo mea o tagata e tigā le loto na te lē faitauina which one is which latou te le mafai na latou faitauina o ai le tagata o le a lea numera o le a lea fainumera e solo atoa i le vaai le tagata loto tigā ioe na te lē faitauina le mea ta'u o le tausaga tuai ma le tausaga fou e solo atoa e na te lē faitauina o afea le kerisimasi o afea le pō le vaeluaga ioe e na te lē fa'ailogaina le mea ta'u o le pese o le lotu nonofo e lalo mafai se lotu ma le aiga ua tā le 10 ma le 2 le pō ia po le ulua i aso le tausaga fou tuale iloa e tuaiga tagata i sepela tuaiga meaga aisia a o'o ina ufitia tatou le mea o le loto tiga ioe ma le loto le fiafia e iai le mea o lo'o le nofo lelei ma nofo filemu ai le mafaufau e matua i lē ai ma se tuaoi o le tausaga 2 o 2 5
ma le lua olu ona. E solo atoa i le vaai a nitu inga tangata. Ioe. E mea wharana te vaai i lunga e te vaai i sau whaasalaunga le newspaper le ale Observer. E whaasolo atoa so sa Christmas Eve e le malolo. E sau whaasolo atoa news after news, breaking news, o le ala watu inga news e sau. Le ala e iai e isi ana e vilana au mai ia le tūlanga fu le salope tu te sila fia ia sia li fo lea o fiu sikuka. Ia le fu whalau iloa mai le fu newspaper. Ia le 5 tango vale o le li o fiu sikuka le tatu te ia le lau sila fia ia tama o le ele. Whapea ika polan me whailoa imon me ole. O le 5 tango e se foi mare ua pe a whamtala o le ngoi. E whapea ika ese mea se kangaka ese. Ua ai mai o le taa vale ale tama a fiu sikuka. His own dad's property, his own dad's car. Ia le lope na la tua sikuka i oso e taa vale anu pe nanu e whaatau. Ia pe ke i vale a e to ina o na pe vala audio repo na. Ia pe na tupu pe le tupu. Alo vinga o le tala. Mole le fua ta tau o le pepa. Pese a foi. Pese news. E whaingo fie o na teritonuina. Aisia. So le olo ka mai anga ka vale. E po le lava malea. Ia. Ai e se so le ia to inga mea. Ale fato a solo na lua le nei o le tausanga. Ana nafi. Wana sa wana nafi. Po lua ia so e a tausanga sa wari news. No. That was yesterday. No tano fonofo ale mo whapea. Ai foi sole a waku nge kausanga sole. Ai foi a waku le nei tausanga male a venga o mea. Ese whauta i le nei news. Au mai wha breaking news in newspaper. Sole. Ia o tele loa. O tele loa po le ale tu inga reaction na reacta ia le li o skuka. Ina what to newspaper. Nga oi skuka ta vale alona lava tama. Ia e pio no fai atu. E pi foi o taitai. Tala tua tau sorta vale la toina lai moi. A ka alu wai po le asisi me foi. A sa wera pe ke ia ko inga kolo leo. Ia e ka ke ala kua ia o la kunanga o so ke ala ku ile ku whakau lai moi ko inga. Ia a se vai au mai ala observer ni o ke lo. O le sue au wala. O le mele iai o le anga isao le feita ile o i tangata lango ina. Ia le whatuatua i le tua sa mo utasi. Ma le whainga malo. O le whailonga ina. O le uina na lo tala. O nei tangata. O le iloa whai tau le tua oio mea. Ua solo ato o le iloa whai tau le lanu momu, lanu pae, lanu liuri. Ua uliuri wha solo atoa le lanu. Ua le aise lanu viole. Ua le aise lanu sama. Ua le aise lanu momu. Ua uliuri pato i mea uma le vaai. Iyo. Po le ale lanu pae mai le vaai. E uliuri pato. Solo atoa me le vaai. Eisia, o ina ti ngā le loto. Tu ngā mea ia. Te vai mtua le iloa lava le me tau o le aso fia. Tua le iloa lava le me tau o le pō le vai luanga. Tua le iloa lava le me tau o le kirisimasi. O le tau sanfou. Sau fasoro atoa breaking news on newspaper lea. Le tō le tukilo iai. Ioe. E le i malolo le newspaper i aso malolo. Na sau whaatasia i ale o newsa. Ma news wha le moni. Ioe. O news pepelo, ma news mo. O te le lola i le ringo sikuka. O le asana sana tali mai. I le leanga e tasira i me whewhi tatu ai.
I lalo le whaamalu le upule o le tifein. O leisi tala na au mai. Ele ngata la ina au mai le tala aleli I ale te tai o le tua mai. Na te well, em faita tu whangaina o lona te te. But to me, o lo o tam whai ai le foito ina e whaaleanga ia le whaaleanga le au nanga maritula I mai o le li pāle mia o Samoa. E nei tam whai ai e whaaleanga le tūlanga fo le o le tūlanga o le tite, la fo le mea le tala le mai tite ai tangata I le afo. Oi, iata fo I o tangata ia le no drugs. Nenga mo I mon meo o drug dealers. Ia po le au pushers. Awa to telo I la tau ia o tangata e pushing ale mea. La te whatawina le ta ua tātou o le au tūlei. Ia po le au pushers. Ia pe o e le fia ila ia toina. But let me tell you one thing. I am pretty sure, I agree, ina te loa o le me ua misi o na ia whaia. O le matua ave o le focus atoa ini whainga e tau fia ai ia tūlanga o meo fuala au whasaina. Peitai, he failed to do that. Iwai, na te le I whaia. Lea la ua tula I mai nei sau. Ua against le toi ina. I le whaalau I loa le na whaalau I loa ai whai mai le lato fui manatu. I le sao. Iwai, peitai. O sa I linga tong fiti. E mawhaina whetu na I le tūla whono I se whinga e tau mawhaia I a tineia ni mea wā a fia ai le atunu. A whaila o le whinga fōu lea, o le whetu na inga a le fionga le li pāle mia. Ma le ofisa o leo. Ba ai, toi wa ai te isi le tūla whono ila. Ai whai se whinga ina ia. O lalo upu leo o whinga. Lea lae e ele o tatonu. E mawhai on tatu wai o whainga ia ua whaonga ele ofisa o leo e ala I le tua lalo ale li pāle bia. Whalau loa tangata nei. Ia whalau loa. O lona winga. A whapio o le ngā ruanga leo o la tau, they are the enforcers. Law enforcers. They enforce the law. O le pale mene, the creator, o le tulafono, a o le leo la tute a vea le tulafono. Le la ua abatu le tulafono. Tilo I ai leo. E leo ni leo fo I whapea a whaia tūra, le pale mia, oso, le ai. Le whaina tilo ia le ofisa leo. A ngai I le tulafono, ma le mo o mia. Le mea o lo o iai le mana o mia I le taimi nei. O le ale mele mana o mia, whai se whainga. A whai ua ngā le alu o sofo inga, watu lea rate, latu lea rate ngā leo mai a le lava e sauli po te li tai uma maina. A li tai uma. Whai la se si whainga. E fe soani I rates, ia po mo me o sofo inga ia leo roio. O le ala le si whainga. Lea. Whaalawi loa. Toa fitu ia tangata na ta uaile suafa o le fioanga mota. Ne fuilanta tu ba ai na fea ele media ma fesiringia le fioanga. Ne pilana tali me fu ia nisi o te lo lesi o tu faiono yu pati. Potai. Io e tasile na o faia onga le na sana veal le mato chemistry. You tai avele. Yes, you
tu fai ono le ai pati na abela ye e pe tau te e nisi o le fioanga ele fa pentanga tol la tonu ele fa pentanga tol la tonu ai se yo sa ili ia ona fai tau tala mai foi la ia le taita i o le por fai pule o le fo i tu malo vai mo malu la tu te langa no ina le malo i fai ia male department o leo ai la o sa ili po ai la tangata ia ole foi ole tau ala na le mele awa ana le pa la wilot nei no mai ngoa ele malanga langa i lunga no ma fioanga o masenga o matai ai oso fo ia tu le pa male la tu foi vai tu i tangata ia e la tu te ala tu te lo le le sa o fainga ne faina mano but they realized they failed were fail la tu le wio o wala ia ele tau ia so la tu ma fau pino fai o tu la fono oi e ma fai ona tatu fetu na il tu la fono ini fainga e feso so ani ai ina ia tau fai tau fia ni me wa fai na ile atu atu yo a fai atu a pino fai atu fa te inga fula fa pe fe metu la fono soia luas futa usanga soia le mele fai ai ele o work le soia na la le si me fai o tu ro ta ile ta tua na ta tua le vale ina o fiu fa tu soia so o le vinga la tala le tale tua o le tuinga mea fa lawi loa lo lunga yo so o fainga ia le official leo male malo le pe o fuli mai ia le foi vanga le tua ngai pe o esele la tu vai ele o sei tu fo le la pe o mai sapa sapai ia tangata ia le na mo mai i o sofa inga mala tu fa pe me le tau ona la tu fa lawi loa tangata nei a pe no vai atu o fainga ua tilo i ai le malo e mawhai ai ona toe reshuffle. Whaina toe tilo toe whai se whisu ia inga o tula fono. Ina ia mawhai ina ia surapo ia le whainga a ngai i le sa i lia o se popo mo mea ia. Aolona pona la o le tatou itua ngai. E le o la tau itunga tau whai e a ngai le malo. I se tūlanga e whātuku manatu ai tau whai e o mai against e tau mai i tangata Samoa e sao lato ai se le malo o i lea ta oto te leai i e whale tonu ioe ua lea i fo la se le la wala o sau to ina whai mai se i sini le wala o pepe se malato ioe ia ai le to solo muri e malo e le toe solo muli ai le malo i le whainga o le whautuanga fo ia i le tātou fo i le pārmia aua ne i fefe le whaatatau aua ne i whaafefe ina lau whaatatau ma au whaai unga whai i le whaalala tua tu ngā mea ia a ua musu via lo le nganga o le tu o le mea le tau fai fale le ia tu do it yoi ua ni fa fefeina le tofa i le fa malu atu o to inga winga tau fale anga ia la le asi me tatu te fa punga ua uma to inga fa sa mo fa mtala me ta o le uma to inga upo fa mtala me ta o tau fale anga ana isi upu e fa matala tau fale ana isi upu tu atu yo fen fa ya o tele lo nga upu te fa matala ile meole ya o foi me pe fiololo ngana pertani tele upu e fa matala a sa tu ngana tau fale anga tau fa vale o le tau o isi upu o le meole yo ai o le lavolo fa le fa to a matar tau sanga I fai in the very next day o mai e te mi oso maroro. Ia. Ka ke ia leo soa ngi se mea ia o le leader o opposition no fa pe mai ama. Sa unga tala tam. Mai ama mea interview o tuan fa tala mai.
e le sa'o le me ua fai i le malo o le fa'alau i loa o ingo a le o te fai atu o fainga io o fainga a le malo e ala mafaufau e sa'ili auala a whapea o le teimi o tule e pana le soia sole soia sunga ngā le soia e le se a fui there's no reaction na o le ngā le soia a o lea la ua sau le malo fo na o le tasi a le soia e lea ai kau e lo man maukofu tau e lo man lua wha lea fo le lau o le winga la na tala o le mea la lea o le wha lau i loa o suafa ia le lau tatu wa ai le te e o fioanga le lau sa ili mai mulinga fasalanga ale malo fasalanga no ma fioanga isia ma tau lia fo tatu o tu tatu no e se malo si o le mele mo le meo le fia e mosu ke le tau balea ia no ma fioanga o wala le meko ke baba ia o le fa lau i loa se i fai ele fia tangata o tatu no ma fioanga ma le to fafa matai ia fai loa ma fai ni whainga i tangata nei. E soa ni telela ia le aitia po mawhawhaunga ale malo i masini ma taifau i oe. E soa ni tele ia pūlenga ia ua whai atu e nuu mawhioanga ma pūlenga wha matai i nai meola ia la sosongi nai meola ia manai masini e tau pio tūranga whapena tātu te whaavai ai e malie ai la whaavai le tua ngai io e la tu te o tamu whai e ngai i le malo i se tūlanga e whaatupu manatu ai o mai e tū lei mai le upu o mai awhi mai sao lau lia malitoa e se lau tom ta puna whai e molia o tau i le tū la fono pēr tanga to refresh i le whaingo upu matala e molia o tau i tū la fono ua o tau whasala lau e ngō tangata e ai li molia li oka ua liulo ia tangata umasoli i le whamatalanga o le mea a le whai atu o whainga a le malo se i tau sa ili se fofo o mea ia ioe o mai e paure me le tua ngai e o mai ia na manei le whainga nau whai e vai po le ase mea pena mea na le tua ngai whai ai leo mai kukuma mai kuke mai supporti e tangata so tu la whanui o le ngata la ili na o le si mea whainga le ua whaia i ele official leo male malo pe o rates ia no pe o rate ia no leo po o so whainga ia no pau ale mea na watu o tangata o whana o weapons o mo meo whala o whasaina o tupe pe pauna o mea na ngata ai le ao maingo mea o mea lua iai le la tau mwhai e sis ato properties belongings their properties o le whanua o le whale o ta vale la sis ato mea mai le mele te whai atu i tatu te whatau ai ne mo meo whainga te peo ne vole le sui whainga tu mau whawai ioe o whainga ese ina ia sa ili fofo maua se fofo e tu ui titi ai le fuala au whasaina i to tonu o le atnu e whesoso ni ai le campaign le 12 months campaign a leo lea e le ngata ina alu per campaign ia ila tu whatino ina campaign ai ngā lua le malo i isi au wala ina ia tineia le mele so mo au lawa ia i le sa ili fofo le whainga malo e leo malo lo le mawhawhau e leo moe noa le mawhawhau ea sa ili awanua ilea le mea lana e tau ai le mea le system le maloni o Amerika le taua i o le mai o le whainga malo ma mai le latu administration isia ia whawhaingo fie ina i o ina manatu o le malo Arto ngā mea le tupu, o le tau mawhai atu le malo i awala sili e mwhai ina whawhoi ai te mai ai
ia tangata le au whainga ruanga le malo. Well, it takes time me tātou te tilo ai i le mea le watu o le malo fau. Ma watu lana ia new administration te pia o le malo ni Amerika, o le system nga Amerika. Aisia, langa i le valea le va ai le malo fau le whainga o fia i Amerika, especially it's only 4 years a term. Nga le whātau sanga o le presidente masui. Yoe, tu sa la atu tu mai presidente e balu ona tau sanga. Masui presidente. Ia ele se te mi ele ui ele foi la tapena le ama ta foi fa no na tapena ni spalo uma foi te mi o Donald Trump wa ele to tu mai ele to bo uma ia te mi o Donald Trump e a to ele na valu i mele pe uma na valu to ele pe o le winga na lo tala fa pe to tu le mai le fast tasi lem ta po tauna to e avi to tonu fa popo il constitution ile ngata o lea ua pasia ile vai fai e na o le whaalua lava no fo inga ase pale mia masui. Tasi na vai o le system le malo nei. Lua no fo inga, lono vinga se fulu no fo inga, ile mfainto sili atu lungo se fulu. Ia se pale mia. A tu lola i mane mele o le watu a le malo fo ma vatu le lato brand new administrations ia po tangata e whaaururu i ai ngā ruenga le malo. Na vaile ia watu a le mea go through. O le mea whatua le malo go through. A le mea leo le watu o le i tangata e leak out ia information. Tasi le nā vaenga sirin whaita. Mea o le leak out your information. Ia. Ai tātou teri o le lava tam whaile whiunga le li pāle mia. Ia ma le malo o lo tūlai mai. Ia tau fōfō ma di paule popolenga. I umane le 5 tausanga. O tele le te mialu i tau mwhai sa ili fōpō. Ia ai le ufa tino ina. Ia mea pe o na vatu i le atu. Nga paua tasi ale mea le malo se tau whaleanga a le fo i tu. O te whai atu talo sia o te le lopo le asisia u whasamoa i le opposition. E se mai le upu leo tatu whasamoa ina opposition o le tua ngai. Lea na whasamoa i tu ina le upu palangi opposition. E whaongai le upu whasamoa o le tua ngai. Latu te ngaia le malo. Ioe. Tango le vai le upu anga a ngai. Ioe. O tu inga meu whapena. A ngaia. O ila to asa ila o fair me fai le angaia o fair angaia there's a special place e fai ai le angaia ile o le mai fafo alanga i fafo lalangi ile angaia fa pena o tatou amalo e angai to tono le farifono le atu e liu ai e mena alina ta o le nofoanga e li poi ai upu e tufa ai le tamao e lufi ai le tamao ainga o le atu. E li poi ai upu, e fea me li poi ai upu. A tala le upu o li poi upu o le atu. O le me tala no ai ana tu la fono. O le me tala no ai lea vaenga ma leva. E le tala no ina lai lungo le ala tia tatu amiu. Ioe. Ele pona ia e lungo le ala. Ele whapena whainga o mea tatu atu. Ele tala noi langa atu al whesau. Ele tala noi ina i lungo le ala mata upu ale tatu al melo iai. Ele titi teimi o le ngai ai tu tonu o le whale fono la veia. A leo pe o tere ina ngai whafo mai mai whale fono. Ia le na. O le tasiri nā tau, o reisi mea le ua au mai, ele observer. Mana tua fo i le lau whaitau tua whapalangi le o met whapalangi church ministers and members of non-Christian religions in Samoa opposed Prime Minister la aulia na mali toa le watea polata e was met proposal to restrict religions practice ioe
Tau whai whasamo atu pe o le te te fo la ia le tuanga I le mea lea. Te tu langa o lea me newspaper lea. O lea whape mai le lato waiai whaiwhi au. O lotu ke usian. Ma lotu ia ta o non-Christian religions. Wai la tatu te tiro la tatu le mea usang. O lea ua au mai nisi o whaiwhi au ke usian. Ma nisi o non-Christian religions. La to te le lango ina le mea ua pose le malo. O lea. O le tau fia o ekalesia ia non-Christian churches I totonu o Samoa. Le whau mai le ai tatia I pea, o le saulotonga, o tangata lotu, te lotu satania, allow them. Ioe, tusa o le whaitua na o le mea, church ministers o le facility lea. O ai la church ministers ia. Langa e langu le field observer. Na po e mai lata front page mai lata. Ai po e mai le fale o le matu ekalesia. Ioe. Ai sau whalau ai tele. O tai o ekalesia kirisiano. Ma tai o whai. O le ana o te fasili. La ana me au mai ai afa pe. La me le tute au mai ai ma tau mai loi ngō whai au I te. La me le tute le newspaper lea. Na mea tu te le taonga I loa au mai le mea ma tau mai I le atunu I ngō o tangata o whaiwhi au. Se tilo fo iai ia le atunu. Po ai la whaiwhi au kersiano ia. Whaingo fie foi o na whai unga a le atunu. Langa ele I le lei le ata le na au mai le observa. O le ata le I pelisi liva le matu ekalisia. Ioe. O te talo sangaina foi matu ekalesia sole. Kalo sangaina foi tai o le e whakasa, se kilo ange I mea ia. Ave se a o lato filfili ai, ia le fale le ipelisi, le sekengali, le ipeli, ale ekalesia. E au mai tu e whatasina mai lungo newspaper observer. A sau ele utala le no whapalangia tua a whasa moi natu mona. La tu te le langoloina, la tu te I le meua mai ele fionga le li pale mia po le whainga malo. Ia le te I le tūlanga, I le talanoina o le constitution se fumantasia le malo a le tūlafan whaabaya Samoa. E toe talanoina ai le vaenga o le saolotonga. A leo te tau whaitau langa lesa tu sulafono. A peo lau tau whaitau atu. O le winga o tu e sa o loto. O le sa o lotonga o le tangata Samoa e fili ai lana e kalesia. E lotu ai. Peo mau I nā e ara I ele mea. Ai leo se afoi. E leo se sa o lotonga e fili ai le tangata I le tua I ngā lotu. E avatu I Samoa. So peo le tarosanga le tau whaitua I tarosanga I le tatou whainga malo. Se toi sila le lei I le constitution po le tulafono whaavaya le atunu. I le tūlanga mea tau I kalesia. Ai toi mwhai na toi talanoi, toi liu le tofa. Leanga ua o mai taimi whainga tā. Ioi. O mea o whaatua tuanga. Mataulia I le taimi na o talanoa tuai I le tūlanga o le mea o le Institute. Confucius Institute or le Confucius Institute o le philosopher o le tangata pai filosofia le malo seina years back before Jesus Christ. Ioe. Le whanau tana noa toi le lua tonu whātau sangata luai o lea ua I tonu o le curriculum o le a onga le universite le tatu o tunu le mele le Confucius Institute. To tilo fo ia le mele e tasi fo ia to inga me le ngai ono a fia I ma fo fonga o tupulanga faia e o le tunu manatu. Ta toa I Samoa e tasi alo na fa vai na le Christianity.
se uma telo lotu Cristiano na Samoa e toi te atofu lotu mana na doctrine lana onga o le me fa mamafa e tasi ale atua e tantunuina o le atua ia leo o tatou taua le tatou whaingoina o le ali le atua tatou o le ingoa ia Jehova ia po le ata le wha e li liu mai e leni anga i le afo anga i le e pelu ia mawheliua ia whaasolo mai ngana Britania o atu le Britania ia mai le mawingoa God, the Lord ai o mai tatou e whuri tatou ingoa o le ali na sui iai e le tatou fo ia tunu e tasi na cases, issues e whengata ia na malamalama mai ia tatou tangata whai mai pia lano tatou sui ai fua o Yehova o le ingoa e pelu e whaingoa i e pelu lato tu o tatou. We have to have our own Samoan name. If tatou te whaingoa i the same God. Ioe. O le tua e se whaingoa i langa o le tatou te nono ina le upu Jehova. Tatou turola ia li liu ina ua li liunga ua li liunga e misionale manaito ina Samoa. Na ratu whaongai nei le upu le Jehova. Ina ua tupu le loma na malama le ai o le ngoa e pelu le foi na liu na o tu funi se wanga ia te mawhai ia e no le upu io ai le mwhailan tatu o tatu whaonga le tatu upu o le ali e se ale ali foi le matura fale le a whapeo le tatu te whaonga ina ile mo le baila ia le me te tau na ilo o le ali i le whanga tatu ali tura fale o le ngoa ali o le ngoa tura fale o le ngoa ali e pe fa mai pepa i matua tala o fale o le tura fale o ia e fea ngai manga luenga i fafo matutonu tautala le fa ingoa e tatu le orator o le tangata tautala o le whailaunga tatu mai lo le tuspa ia e tatu tele o le upu tu la fale tele mfine a vese upu tanoa po le saunoa ile tu la fale tatu ola tuspa ia tatu te whaonga ina le upu fetalai e tatu tele a vea ona te fiu te su e tuspa ia tele o whaitau o whape mai tuspa ia ona saunoa tuai leo Yesu ona saunoa tuai leo le atua e pe tatu whape fui o le atua tanoa o le atua saunoa nem fai au le upu tatu whaongaina o le atua fetalai. Io, e a fuesa, le anga o le atua le tatu te tatonu iai, o le atua ngalue. E le se atua wha mai paipa. Mela na leina le tō wha atu i ina na tu sia e tu spa ia. La tu te lei. O le ali ila lea, le ala ave le ali ila peta te wha langi langi ele au wha mai paipa. E ave ue tatu i ova o le ali. O le ali i Samoa e wha mai paipa. A o le ali i o tuspa ia. O le ali i ngalue. Mena le tatu ave i ele upu fetalai. Tatu te le avea na fetalai o na sau noa mai ai lea o le ali. Pe na sau noa toi leo Yesu i le motu tangata. Le mwhai. E le mwhai. O vai lai o tau tamu i le ata mai o le. I le ata mai o le. E ari i keni. Fai mailo grandson, grandma. Is the guy we saw at church? Ia le na, pio le winga na le tala sa mo i le tāua. Ia au fu langa to tele o tangata na faitio i le toe li wina tu spa ia. Ua fai mai po le a le fe au a Samoa. Na la tau li wina i le ngo Yehova. Au issues ma ale ia, ele mana mai. O to inga manatu rai e tupu mai ati oe. O le fia pupule, o le malama, o le mafofau o Samoa, ma le sui o le ingoa Yehova. E a ele malama mai. E ma ale mta upuia. E na ona ufa atata. Na e luare o te tala noa i lau whaifi au.
po ai, po le patele, po le sea, po le epikopo, po le ala. E agule te tala no i pe equivalent sila whalongo ila utala no atu. Ia male mele ai e utu vai. Langa no whalongo longo i le launga ale whaifi au. Ia tate musu e tau le whaifi e kalisianga le whaifi au. A o le kalisi au te le uloa po le full gospel po le assembly. E whi avea i au ia le. Na uwa i lunga o langa na mā tele ali keisle le isi o le au. Ua le ana le atunu o Samoa le upu o le atua. Ua o latou suia ai, na whangai le to ina le upu le whai mai tuspai. Aua ni e whaopopo, peto ese ni meo le afionga a le atua. So pe ua out of context, e whaowinga ina. Ioi. So le taua la le mele pi e whaiamanga i le utala no i le mele. E au ngalo tanu no pia te o porkiki. Ai link la i mea ia. Lenga le ia sisi mea tatu te whamaoni ai le porkiki. E le tau te le whamaoni ai se kusikomi po se newspaper. Tau te whamaoni ia equivalent le ai wha porkiki. Martusi wha aurulia. So le meta uala na Samoa i molo tusi le fia. No u whalongolongoa i le whaifi au na. Nofo rau whapea. A whaifi au na onga le lei. E te taurana manino. A whaila ele o se whaifi au na le lei son na soikua o ina. Na matua i le fia whaifi au whai mai e o si mai mau o tusi pa ia. Pela le si mau le no whai atuai. O lea. Ele awane i o tātou whaopopo peto ese. I refer i le mena i le swinga o le lo minga o tuspaia o le whangaina le Yehova au whanga le li. Ia ai le o watu e dunga ora porka lame a tonu e anga fo ila o se vaenga ora porka lame. Ina ia tau whamanino ai ma tau whapula ai le vaenga na manatu ai ta maore kalesia. I le tu le vaai wha ioe wha le vaai wha mtap sisili e taua. Leanga na o tu fo ile ngana e peru i tu tono e leni. A fo le leni e nono upo e peru. Pangala tu ngana e whengo fiene malam. Ia rena, bui o le vaenga na, leanga le sau i le vaenga o lotu. O te tarusanga ina la o e ka le sia i on taitai. Se sila ni lo minga le ale observe. Ai au le tu tila mai o le ata. Ioi. Ai sau e marwhaupunga ngā church ministers and members of non-Christians. O le whesili. O ai la whaiwhi au ia te e ili mtaupulea. Lea la tu te langalongo ina i te tonunga wha. La mele, why don't you name? La mea tu te le wha amai. Mena i loi mo meo tusi tala tau whawalea. Tusi tala tau whaleanga. Ioi. Au mai lo le tala. Au mai o whaiwhi au i o le fioanga lea. Musu au mai le fioanga whiwhi au ai. Peto fia lava whaiwhi au. Au mai. Ina ia va ai ele lau te lenga o le karisia po le ale karisia anga whiwhi au lea ua latu langalango ina i tu inga mea ia. Sei whaise ngā ruanga. Ai lena o le mai pu e mai le ata o le matu e karisia. Soli. Se o kai kaso le ruka vai tu so le sau le headlines mai newspaper. Ai tu mai le ata o le matu i le ata i malu. Eo. Ai te tau foi la i tatu por fai lau tusi po le ha le tatu e karisia o au wha mune mo. Se sila ne i mea ia. Le anga ele longo le lei ele ai ele fa pe fu ina lau fa ngalonga le tatu tangata lotu. Tatu uma tatu te tau uma e pele ia i tatu le karisia. Ai afata sina la fa pe lunga i. Langa tasian mena tu e lunga le ata o le fakasa. O faife au e fakasa. Ioi, i la utango le interpret ma whaawinga o le ta ua mai ngō whaiwhi au male ngō le lotu
e tu mai lunga le ata o le farsa o le faifia o le fakasa io o pa wale o la ua ngani io ile ta io le kalisi langa ua o le tasi le lua fe avea i fo ile sieli na o i fo ile ngori sieli le le no foma mai o te i sa o le te i o me tisile le la no for tangata nei ma create ia le fo ia le va o i kalisi o fe no ngore li mai fea io le no fam vai fe ma taulangi tai o tatu i kalisia o tatu tai na o i ute le ao le malo ma fai e le ao le malo e avesi tu le pa ma tai o le fesili o ai tai o le fakasale nga o i le ao le malo na me le ka umeingo e ko ke o fa penga fa valea fa funga anga le le li le mai fe so o la ua ngani i i o le tatu i kalisia e fakasa ioi e sa e tate manino ma malama o le sistema tatu ele langa ngofie i meia but ese taimi ese mea ina ne i toe si i atu lo tatu va o mangoto le ngafo ioi ina i toe ale i atu lo tatu sa o mangoto le ngafo ioi taua na lenga o ele le titi pese tu le epa pese mai fea ti umanu matua yo o ta i le fakasa le la tu le i tua uma o me fau le fainga malo o puia yo vai e uia ina manatu ese wai ai foi fai fiau o le tatu i kalisi la tu te lango ina ia le hita pipi le fainga o le ai ata tau le na ai o tau te tala noa loa i le mea e faa me melo i ai loto e pe foi isi e kalesia e langa lo manatu e langa na ufasi umi o faa leanga i tu lepa ma le tangata lo mai fia ia ta i o la e kalesia le ase me kasi o fai ia le ai ma se mea o tasi o langa ia a le o toi faa manatu ta ia o le fakasa si lo toi mea langa upo la tunu lo tatu i toi ale iatu lo tatu sa o mangoto le inga fo o le lo loto io ina nei o tatu feoti atu lo tatu taimi o ta i o le kalisia e tula i mai nisi i o le afea ngai mawhainga tā o tua inga io e le la titi tua inga o fai o te fesiri la vauia ali mai fia se e ta o mai luma o Samoa male malu le tu o ai la tai o le fakasale na o fai i te le au le malo e ave se tu le pamale se i fa no talama o ai aua e tau tino nofo ma fa loto le anga le fa longo le tu e ia ona pele ia te o ela o kalisia me tisi pele fo tangata le la na e fakasa aua fia ua loa ona e tau fa leanga ta i ona nei kalisia la ule anga ia isi e kalisi langa le a fai e te mori mawina la utala le fai atu Samoa ne fa pe mai la ile wa floa na fai o man fa leanga tu le pa ta i o le kalisia e fakasa ai liliu e foi tangata le fa leanga io ma fa pe mai le tala o le mele na tangi e le ta i o le kalisia me tisi fa o pe ni atua au matua sori pala i vai e kalisia pele foi o matou loto e fa me melo i ai o matou mafofau mo matou tangata ai le fa pela o le asanga fai e pele mafofau po tu la epa po ai o le challenge o ange ki ange vai ta u mai le langi o ai ta i o le kalisia no i uta i le au le malo ma fai e fa tonunga e mese o o tu te mai fa lo to le anga fa longo tangata
Au atu te whaaloto leanga ina, aisea. Ia langa lea pe o tau mai ai. E leanga le whakasa, ai le metis. Leanga le whakasa, ai le katorik. Na tupu ai lole whiloto lotoa i o tangata. Aisea, so le o whea whale a onga na onga i tatu. Eo e matanga. Su eni awala le vai. Le o atu le malo. E malama le malo le turafon. Ai au en sa ili whainga e fofo en whawhitauri. Si tau whatawhita whale titi turafon. Eo o le alwhinga. Ai le fauto mai whale anga. Tu mai malango mai tangata ua molia whatau le mea tu o lango. Eo Yang o le whainga sa o ana lupu. Mo tau lango ata ta sol turafon. Ono tau wita i le malo. Tau teita, ia, ele le malo, le o mana lau, le pepelo tuilepa, le pepelo, o le lipania. Ele o e foi tamaita i minsta tupe. Kasili aka kasili le pepelo, o sa. Kua ka ofo aso. O le minsta tupe, o le tina, ai lo lotu fatasi. E sirwhenga tau i tui ngā mesole. Te no whamota ma fau, pola ana tui ngā pe whawhiwhen kapua e koe ngā kangaka. Tasi le kalesia, tasi le whaiwhiau e waia, tasi le teimi e o ele lotu. Tui le epa, ma muri pola. Io, e kalesia whatasi. Tasi le whatasa e le lotu ai. Si tatu, lono vinga e la turole si fetau i luma por kiko, alu mo ingi roles, e le fia va iris. Si tatu whauta tatu iai. Vai. Ole. Fai fale lei ka ko mea. Fai fale lei tatu malom, fai fale lei tatu turafono ma au tatu te ora taura malama. O ka ku ke ora kaura malama i le mawese mea lei. Io o isi tangata, le foi la me foi la observa. Le o mana fola mai lunga e le i pale mia. Ma mai tu susinga ma mea. To avalu tangata na te na la to tu sia le tu si. Ma ave i le peno, o le peno le o mautino. Io e to alua li. Ma le teine e to tasi. O le peno na le whaataranoina ia le afo. Ia le te fono fon whawai. Na to toru lau. Io Pellerini. O le tangaloa Eddie Wilson. Ia masita mai tai o Pauli Moana. O ile ngua. Desa tu ita io e peo le totoru mena. O ila tu io lo sa fai le peno. O ila tu io lo sa fai le peno. Lea na tala noina ia e to lua li to tasi ta mai tai. Le foi la o sa luma le o fai lo mai le fionga le pale mia. To valu tangata. Ma ua out for. To a fa ele apply. Io le o sa lunga fa muina o papa o eti. Matau mawhai e tau atu, matau mawhai e whaasuka lo nei tu malo, le ai au atu te vai mai whapena i ate, aua vai atu i au papa. Pe ua mata ita lo nei tu malo. Pe ua mata ita lo nei, lela sa ue lua pe o le utam whai o papa e tau atu i a whale ata mua. Le ai sa u apply. Sa u apply. A le o io a le uta tu whanonga uma e to a valu na musu e apply te o lona winga o to tonu o to a valu da iei whamuina o i to a wha le ili apply le interview musu fo yo interview
So ele tinina le to alua sui o ila to na apply. O ila ua na apply. Ia ma o fai interview. Ia lava la ua fai te telefone. O ila to mai le to se fulu ma to lua. E la vela fa muina. O lewa mai observa. O le sa fo muina to tam fai fa suka na tu mari e ai sole. Se no walu no apply. No apply. Io e vai oi. Pena apply pena ya. O ele si tangata e lua pūrou na te pūrou wa tutonu, benta o tu ele whiunga li pārimia. E te pūrou whawhaiwhia. E te pūrou whaapurkiki whawhaipule. Lela nā, lenya mafuan whai atu, se o lau whiunga i le whaumina. E sirisila ne te pūrou whawhia au, te pūrou. Se whai ansa ngā luanga i li tūtaitai. Toe papatiso ae ma toe le foi na vevese foi le au tala ia o tarsa ai sia na le fai atu o tangata sa foi fiau tu sila la tu sila le tangata fai fiau ma le markala pelo le ngai ke ofo ni tangata le fai tu sale le ia fai fiau le mal fai fiau le fai mela por kala me Australia le li o mafi o ringo e upo le femela po kala me tasi ni tangata te fon faina mai fa me o lato na tuua nga runga le malo ina ua vala au vina lato e apel upo le tu sala le fa fi au le fa me po kala me o stadio ma le fai pula fa lata mo tu sala le me ka ur ka fa valea ana e ka dua puro lo wai o le wa umana declare le ai masesi o le HRPP na latu lango ina na to o ni tu tangata foi la na le na faia interview ma apply o pale mai taita o le sto se furu martolo ana o to soto tasi ele o yesengo o famuina le lisi na mai ele li pandemia le ai se me o ia le mele langa mai ni kan so na avatu i fa tua o le tai le leia la le o le japipi aisia langa o tangata sa fai fi au o tangata sa ia la ngai ni upo le tu so le o mai kan ka so le o kama se sela ia le ngala ko o ngi le pepelo satan makua faia inga ia le pepelo satan o coaches ia satan papastui famuina malelile fai meia po kala me sa e siri le si tu rua le si tu tolu le si after tu fai pe pero satan le si tatu vai la tatu mata tia ni fai ia la ku ngi ko fa la nu atu na tala i le tu malo la oi lo le tu malo lo te la oi lo le tu malo lo te la tu fa suka tu le tu malo i suka lo out and round le me ora te le ta pipi te fono tu fa suka tu la te me tu so mali ele me tu uia na fainga fa pena ia na tu sale leia ia fai fi au to wa fa o tangata sa pa me de seri le Australia fa to abse male multiple immigration ina ua tofia ia fai fi o fa ro non po kala asi sa foi la fai sa lunga fa pe mai o se e tau amata mai pe o amatanga le na amata mai sta mo purutu mo le tu o ngato nga o ka nga ka sole mai o sia ta ita po kala me mai le amatanga te le lo si pela me ta o le tu o ngato o te lango ile penga malo o reso mai e lo na amatanga
le ai se taimi no fai atu a me tu atu a leo mai la leo tangata mai whaafolinga i le mea le neutral ia wa o le whapalangina e whasamoina o le tū o ngā tutonu neutral o a fia i le neutral ia le ma i leo tatu wa i le tamai o purotu neutral a whaasanga mai nei purotu ia te au e whaaleanga ia le taimi nei na o le HRPP ia o ala tu inga whainga tatu te vai e tu inga tangata. O ala tu inga whainga tatu te a leo te whai atu. Wau, o lea o wau fisoswani, i ilo right te tala noa i mea whale nganga. I have the right. Mai whio lolo sia au vai whaamtau sisili. Io, whio lolo i le tele. Io, e mwhaiwhanangu tana noa i mea ia porkiki, e sia. Langa na o whiriwhilia. Na o whiriwhili lunga o se vaenga e tūla i mai e langa re tu i lalo o Samoa. Awa ana le tūla i mai nei whatuatua i le atua Samoa. O no tō loa le Samoa le malapapala e o i le atu. Iwe. Ele se tala e vane le tala le whai atu. Ele se tala e vane ai ioe. Ele i o tawhia ua toe le whatatali le atunu i le case o whale alili. Le whatatali i le atunu. Ta tauna mau se tali le vai aso le nei, po le vai aso fo. Ia, ma cases ia pe, tasia cases ia sa mole e pe county e tula e pa o ina e down nai le whainga malo ma teta inga. O le tatalo lea a tula e pa sa ilele ma le vaenga le HRPP. Tuaina o mai February se i lau le to i lalo o le to ono le whainga o le whamsino. That's their dream. That's their dream. O le miti le o le olo no nofo tangata nei. Ioe. Tuai o nau o mai. Yeah. Ioe. O le dream mea tangata nei, tuai nao o mai le aso. Talo whae so le taitai o le atunu. Ei tui ki pe upu foi le atunu e whea lua i le moana, le loloto le moana awa uma on aisa. Ei tari whape nā winga o tangata ia. E tapena i o sa ili o le taitai o le whainga malo, ma le whainga malo. A ua vai atu. Ioe. Mea tau conspiracy theories. E le moe le lei le mafau o le ipa le mia, malana whainga malo. I awala e atia e ai le atunuu ma whaatino ina ai lo latu wala awina. E le moe le lei mafau. E mafau sasa mafau sisipo, e mafau fea. O whaafewhea na au mai ni awala. E atia e ai le malo sam. E le moe le lei ai le whionga. E se ala le me le moe le parimia. E le moe le lei atu le siwanga le ilea. Ini mafau ini mea sili. E whaaleanga ai le taita inga. Ale la auli le mali to. E le moea e le la auli le mali to di tausa ili i malana kapeneta e tausa ili ni awala mani me kokia e ati na e ile tunu mafofoi whakita auli i mea ua lape la pea ile tunu.
ai le mo le ia tu le siwanga ia sa ilingo I a upenga matua ni a upenga po ai ta fai ia matua tito ia ia matua tito lava ia le fionga I le li pare ni so ese la ku inga mo mo la uria ia ele mo le si le me ta mo fai sa ili malo ia ai le mo le si le me me ola o le sa ili a upenga e fasiotia tu sila tu sa mo le ta utia o me io lo tu le io le me la le fai filosofi come sino fai filosofi fai me fa tali ungo fam sino fai filosofi ai sia e le se I malolo e le fai en fa pesi si tatu kibinia tatu kibinia se tu ia se ale o puale tatu te fa longo ia ma tu tele tu o se avano ma tu tele tu na o sa tani tatu te ile pule ole le malolo ayo o sa tani le moere fili ayo ia sanga le moe tu ia tanga to le sa ili melele ele moe ko imsa kangiso ka fiola panga kai loa wa ma len fai mai Yesu satanie ina sa wia yo tu fa tu foi vai satani vai oi langa o Yesu la vai o Yesu ese Yesu ese vai o satan ile fa ke sau kua ngaro la ko ngam ko ikaro maru ya wa o to inga tana ka fa ye satani le mo le te lama ele mo le satani le mo te lama I awala elea io e tasia paua leo le mesa mo tatu te tuli loa ia e manu maluina I lau tatalo le malo o lo tu le mai ia tau te tatalo I le malo ia lo tu te tele fia ngai mamei ai sili fo tatu tatalo I le tua I le malo ia moni ma fa maoni lo lato wola tau tua yo rua lava mea na yo o le tatou tatalo I le atua e alofangia le whainga malo ma le lamatia o lo latou ola I faufaunga ia ma le tatou tatalo I le atua alofangia le malo ia aua ne manatu ifo le tangata I lona lava lelei iyo aua ni manatu ifo le tangata I le atina e o ia ma lona ainga ia manatu ifo mata mai le taitai ma le whainga malo ato ia o latou taulanga ia o latou moe taulanga ia o latou langa I lunga mea sili o mea o latou teu malu o mea o latou whaamemelo iai o mea ua teu ua manatu o latou o mea sili langa e ele upu o le tatu o le taulanga o lau taulanga osi lena o lau taulanga osi lena la uli le mali toa ma le mamalu o le whainga malu o mea o tau te loe ngata I loutou sila pia o mea o tau teu malu aua ni o tau wha polo ni mea mo o tau ainga aua ni o tau wha polo ni mea I leo tātou e leo o tau ni tangata na tau fia e wha putu mea aia o tau tangata e wha soa manuia langa tu te wha putu mea loa tasi ele unga mo o tau ainga
tau te leo whaaputua mo se rumanai o le atunu atua. Eoi. E wala lua lava le tautua lau si ufonga o tai fo. A o foi no wanga ia tu tatu whainga malo. E a batu ale fe au sili o na longo le lei. E sili o na taua. Ioi. Ina nei telefoni tautala ilisi vai. Ia ai whapeai o na lua fe sasi fo i ia le tatou fo i o lo tula i meri foi. O tou o tangata lau tou taulanga. Tau te moe taulanga. Tau te le moe le lei. Tau te moe taulanga. Aisea. Ina ia maua ma faufaunga le lei. E atia e ai le atunu o Samoa. Awane i whaia tātou matangata moe loa. Nanga e le vaenga o le mātou o malo o lona ingoa o lona ngauna o moe loa. Eoi. Ia moe taulanga. Moe ala ala. Ina ia tu mau mai, ia tula i mai lau tau folanga ua ave i le atu. Ua whatau ina. O ne ngalo sa moa langa o le alaba e ala langa le wanga ia. Ana matutula i mai ua alu le kola. Ua alu pelenga. E le ai ma se me ua mautinoa o nane. Now wishful thoughts. Wishful thinking. And they said, no, they never happened. Never. A ole miliona ua tupu. Ua taritonuina fo ila ele atu. Ia ole na. Ole tala ole tupe ole lua ono. Ile lua o lua fitu. Ole tala, that's the regular afua langa ole na le snap election. So o le tala o le tupe whaawau. Le laiti ana i mea iau insert i le tala o le tupe whaawau. O le tala i o le tupe na foi amatanga i amatasako ai tiutia mawhai o le malo lea o lo tūla i martemili nei. O le tala o le tupe Tune 2026 to Tune 2027. O inala lea o te pai pere mele. Ina ia mawhai o na manino le tatou atunu. Na ia mawhai na malama le tatou. O wad whaavale aina i pepelo o le se wanga ia. E le whapea no fotu le malo le ai. E le whapea na aina le whaingo ni mea wha le malo. E pasia le tala o tupe. Io e tala no aina le tala o tupe. E ave iai mana natunga. E ave iai. Io e. A le tala i o le tupe whaato a mawhaina insert i le tele o mea le namatau. O le lua ono i le lua ono i le lua fitu. Mo le sila pia pia e lo tatua. Moe mātana natu. Mana isi ta sinau. Wa moe alala. Moe taulanga. Moe mana natu e pe o le ngoa o te maloa whea ana. Ia le nā Samoa. O le tau o le nā. O le nei vaenga. O le isi le ua whamanino e le whamasinonga. Ile se me tau o se me o se tau o se afo ile mele le activate they decided not to activate the 10% right away. They don't. They decided to maintain le whaiunga ale whamasinonga mauarunga le nei ai. E ta oto le se 10% se ia vanga na ua uma. Ioi. Ua uma. Ia. Una mai fule i o le fee. A le vanga le taulanga langa i mea leanga. Taulanga langa i mea. Ioi. Ia le vanga atule. E pa malatu vanga. O le whangai. Ne uto e ta otoa ia le vanga o le 10%. I le temi tala whianga. A o atua la whatoa uma whamasinonga o le afoi. E uma le netau sanga o sau a pe for example a fa pe uma whamasinonga ia junior tau sanga for not this year e or time enough to activate it's all depends ile for ile temi e uma i whamasinonga ma cases uma ale vaenga ale o whamasinonga yo ole parota
Ia, lea o avai atu ia o mataupu na ou tapena iai ia o lea o manatu le sa le nei ia o tou le tapena matu mo matu sa taiao o te malolo taiao nei sa por kala me taiao o le vai so fo ia fato a e umai ia le matu vai nga fo ie pa nga masani ia e pe o si mai tai o mo fanua tu pai ia fato a matale le ma por kala me le vai so fo ile aso lulu a New Zealand ma so nai aso bua matu ma le aso as faraile o le aso lulu a matu o le aso tofi le na Australia ia o le ma ua na ia masi le fionga i le ingoa matua le fionga i le swafa fionga le matua ia por sunga ia tau ili chef a pei chef tau ili so lulu le tofi na Australia a o le aso tofi a o le aso faraile na New Zealand ia o le matamina ma leota patoa e umala matu por kalamia i le vai so fo pa ua wai ia mo le nifo i tau sanga o tele o nau e faalavelapea nisi o minista ia e mese foi le fionga le lii palemia e le o maua se toʻafi mu le taimi lenei seʻi tauga loma e seʻi tau ia ona tau saʻili leo se avanoa ia e tate fai foʻi ma le alofa fai foʻi ma le alofa ia i latou i le faigofie ia o latou tiute ma o latou faiva ia a o lenā le tatou puakalame mo le aso faamole like subscribe ia matago eu ai le logo gai faapau ai le logo na i tutu ai le loa fai oe le tamā po le tinā matua pai ane ini o walo faamole o lou sao lenā i le tatou puakalame ia e just like share subscribe ia me uma na faapena faamole lava na e te tutongi ai lau faalagogo mai pau ana o sia me fai mai moa ia au manatu sa mo ua lava lau tutua mo oe o le aso paia o le atua ia te outou New Zealand Australia me se tatua tu sa mo o le fto atu tapena i matou le matou sa paia taiao ai o le aso lava nei o le sapati feagai ma le ekalisia asofitu ia i alo foi ma fanau o le tatou faatutuaina le ekalisia asofitu o le aso le latou sapati nei Amerika ia faamani atu le sapati i le aufaigaluega o members uma o le ekalisia ia faamani atu ia loutou sapati feagai ma lenei aso ae ua manatu sa mo ua lava lea tautua mo le tatou auaunaga o lenei afiafi tatou toe filo i le asogafua tatou malōlō taeao manuia tele le aso sapaia o le atua taeao ia i tatou o loo i Amerika o territory uma Guam o tutuila manua manuia le aso sapaia o lo tatou i le aso a taeao ia maua foʻi se avanoa outou New Zealand Australia ma Samoa na talaia ai puipui ma puipui ma faitotoʻa o malumalu ae touteu ae ulu fale atu ia uā lautou faafofogaina o le upu o le atua ia ma viʻiviʻiga o lenei aso ae mo lenei aso i lau fioga i le lii palemia ma lau kapeneta fai malu o tou faiva loto tetele ma faalagolago i le atua o lau taumulimuli ae faauma i lau puakalame aua le fefe e fai faaiʻuga a faia o ni faaiʻuga tou te silafia e afua mai le atua e manuia ai Samoa just do it aua le faapopoleina i faapene teu faifai atu ai le oso vaelua ia o le igoa o le tatou o le vaega faupufai o le faatuatua ona uiga o decision making se fai luga o le faatuatua pe tou te vaai atua o ni mea e ono faigatā i le vaai Samoa i te fai a faapea o le musumusuga a le atua ua faia pe o tou fai loto tetele e fai ia
o le whaiunga nā rata tua, o te alofa te lea tu sa momo o lautou o masari tu ila e pa whaatai li o sua, o te whaato wha soifua ia.